Postoji više načina uvođenja mlade matice u pčelinje društvo, ali u praksi se najčešće primjenjuje direktno dodavanje matice u transportnom kavezu u kojem je matica dobijena. Prvo se vrši uklanjanje stare matice iz društva, nakon čega se društvo ostavlja 12 do 24 sata da feromon stare matice oslabi. Nakon toga stavlja se kavez s novom mladom maticom, postavlja se između dva okvira s leglom i to tako da se objesi između okvira, a komorica s hranom da visi prema dole. Prethodno je na tom dijelu potrebno načiniti otvor koji je obično označen i kroz koji će pčele osloboditi maticu. Dio u kome se nalazi šećerno tijesto, odnosno pogača, razbuši se čačkalicom da bi ga pčele mogle pojesti u naredni dan i po i osloboditi prolaz za izlazak matice. Transportni kavez se pozicionira u košnici tako da dio sa pogačom kroz koji će matica izaći bude okrenut na gore, mada pojedini pčelarski stručnjaci preporučuju i okretanje kaveza prema dole ili pod uglom od 45 stepeni. Ako je sve odrađeno propisno, pčele će, dok budu probijale šećerni čep na kavezu mlade matice, primiti feromon nove matice i prihvatiti je. Poslije dodavanja matice ne treba uznemiravati društvo u narednih nekoliko dana. Nakon nekoliko dana kavez se može ukloniti i prekontrolisati prisustvo mladog legla, to jest jaja u saču, što je istovremeno i znak da je matica primljena u pčelinje društvo. Kod dodavanja matice važno je znati sljedeće. Mlada matica najbolje bude prihvaćena u rano proljeće i kasno ljeto, kada nosivost stare matice nije na vrhuncu. Zamjena matice se vrši po lijepom vremenu i u periodu kada ima medonosne paše u prirodi. Od momenta obezmatičenja do dodavanja mlade sparene matice u kavezu mora proći minimalno 6 sati. Da bi procenat prihvatanja novih matica bio što veći, pogodno je da matica koja se dodaje bude u sličnom stanju u pogledu leženja jaja kao i stara matica. Nakon dodavanja mlade matice, bez obzira koju metodu koristili, košnicu ne treba otvarati najmanje 5 dana. Rajko Radivojac, pčelarski stručnjak iz Prijedora, Bosna i Hercegovina, upozorava na sljedeće. Ako košnicu otvorimo i pregledamo prije nego što matica uspostavi punu kontrolu nad pčelinjom zajednicom, možemo izazvati smrt matice. Pčele u strahu da se matici nešto ne desi prave oko nje klupko. One je u stvari štite svojim tijelima, a to može da izazove njeno uginuće. Ako prilikom pregleda primijetite grudicu pčela oko matice, nemojte pokušavati da je spasite razvaljivanjem grudice ili na bilo koji drugi način. Samo zatvorite košnicu i ostavite je na miru nekoliko dana. U velikom broju slučajeva, kad sljedeći put otvorite košnicu, sve će biti u najboljem redu.